taanga o mautaulanga. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga ni o whai o tupua, utulai na o tumatanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tumatanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga ni o whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, e wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga ni o whai o tupua. Ko kore ke uhu whangamoa i he talamalo e whanua. Ka mai ngahi tala whakatapu ko tōpe, whakatapua tupa mi heni, talangata e dea o whai tu o mama, o ka ata mua e whainga maari e koni, ke whahoko toa he mo prokalama, ko e prokalama talanoa, ka mo e tokoni pare mia tonga, ka koe minista e potu ngau e ngahi ngau e lalahi, e behe poki ki he meitek, ona bol, toke tata ni ala fusmalo, hiku ma o whainga maari e ke ma talanoa, i he whiawhini, pea ku o atu e taitai le rei ke te kimoutolu, taitai loto whiawhia mo loto mawhana, ke te kimoutolu ko toa pia ko mo o silava mai ki lotoni, ke tau kamata i he polokalama ko i mawahe o e whiawhini, pa mo e whatawange pia ku ongo le rei at pia ke te kimoutolu, e whahoha a ko ia pa mo e talanoa whahoko i he whiawhini. I he taimta tau whoki ko whiawhia ke taitai le rei, e ki tokoni paremia i he whiawhini, ko hinga koe taimi, pa mo e lama kene tari ai kore, pa mo e whahoha ana e whahoko ke te ia, ka whainga maari ke whai ai ha whatala noa pa mo ia. Ka i he whiawhini, ko whiawhia apita polokalamani, ke mao e taimi ko ia tokoni paremia, i he whiawhini ke whahoko ai e polokalama ko ni. Ko ia e ko pate whamalo ke te koe tokoni paremia, whiawhiha ke he whiawhini, pa ko whiawhiha ke ai ngā ue i tongana. Malam itu solo malam tak mau fin bago mana before kita for pengalaman social media platform di poni
Ulele pe tonga ni pe oku ia foke mau tu ni pe ke kai whakatangata pe mau ngawe foke press conference ko no tonga lele ko flight ko to e ko hi oku whakatangata pe ke audience o na ma ko ai ngai litio ko ku na conference ka ku mau tari foke ke mau to mawhawa te mau ngawe ke mau wahe whamatala tatau pe i ngai social media platforms. Hange ko Vipon Media ko ni ko RTTI Menusila ko tu fonua matonga me Amerika ko melitio e uai platform e uai sene Australia ta pela ta sene ai kono mangan solo ko hi ko lili fu teknologia ya pag ko yang ko mau ko audience to ko lai ta hai ko social media platforms ai te mau tala no pe fo ke press conference o hiki anga le ti o ni ka fa ngong i tonga ni pe aku toki whakawhala lai ave o ngongo ngai social media platforms pa wele mo guideline ke mau to ya watu ki he ngahi platform pe ni he ko hiko liliwa teknologia e kune liliwa pe pa mo fa hinga audience ko kuma he ko hiko social media platform hango i vipon ni o kune te hanga ma mai mo kakai a ku he ngai fitu ia he o pe he kai ki au ki ai media whaka local ko tonga ni hango i tau le ti o mo me pe he ni ngo ku ai ngai Facebook streaming ni ai ngai le ti o ni ka ku pe audience ke ka ko hiko natula ko ni ko social media platforms ke ya uia ki fitu ko to pe alo au ki no ma uia he ngai telefone mobile la he ka kai fitu la o tau hanga lewa o whao i ai whanongo ki he ngahi mea mahu i ngā tau whanua. Ki au ke toko taho tō peo tō mi au ki hei. E koe hiko e koe ngai solo koe hiko e. Koe kakai tonga koe o ku nau nofu i tō kuri anga. Nā tō lahi ngā tō kakai tonga koe nofu i tonga. Pa koe nau mea whai tau koto koe nau mai ai pāngai whāngai au tōku miliona ke toko ni ke. Ahi koe ne tū lewa koe ia o koe lewa ho mau ngawha ke mau tariui kia nau tō. O ke ngata ve mau tariu ke kakai totong tuku hau ko tonga ni. O mau te whaampe ke mau tariu ke kakai totong tuku hau tonga o nau i muri. Pa to e to mai ko ngai nau se ni tiko mau he wi ke kotoa o ri mai ki hen. Nongo uri mai ngai family solo ka ka tango nau ke fare koloa una totong e pese ta i tuku hau. Ka tango nau wa fa tau ha nau license ni pe ko totong ya fa hinga me ke puanga. To o ngai me go ya o lau ya ko pa angai tana ke puanga ke fa ho ka ki. Fatto che poi che o kau he tana le pa ko mea fo go tu so ko mea fo o ya e puanga ni ko ke tu na pe puanga ki mo na hana tolo o fo tu le ha me ke na to le tu ai ki kakai tonga i ha fitu pe mama o fa fo i social media platform ko vi pa Ko ia mo ne pito tokon pare mia ko tu mahalo ko ngo fa fi ai o ku kamata ke polo kala mau lawa ke mau fanongo at kiai mau o ngamahil pe foki ko mau fangi longo ako ka me murini o ku ukaki uhinga pe ko longo a te mau fangi vale la ko fa social media ka ku uhinga pe dai meta ko to ko lahi ta hai mau to ko longo a pe ko ke ofa tu kitonga ka ma ke ma tau ki fonua pe ku ne ngo pe ko fa to ki tu mau fangi longo a lo ko fai ka ku fa fi ko nga ko mahino ka ma do he fi ni fa matala ko ke fai o ku mau kau pehe lau ko inga he kui ai paanga ku mau o ku mau lava pia toko ni atu tuke he whangi ofa whakafo itui ki he ngai family hanganton ka koe koe whangi au milion na ku lava pia ki whakatonga ke te mau dol gun mi muri pa ku tu mau whawhia fia bito ai o ngongo ko ia ke te mau dol kai ke e koe whaataim pe whaku ia hapure a ngai he mau longo aku tamalewa ke mau whalongolongo mi muri ni koe ke mau kau he whiri ka koe ni mau ngo beta koe ku mau kau pe e tokon pare mia. Koe. Koe ngā fui solo koe o ku mahu inga foki ai tali ui ki ha mea ku mai ha taha ki whai ake hanga. Ka ku kau ai kakai tonga i muli i he whakapaanga mo o mai koloa ki whai ake taulanga whakalakala. Ai ko whanga tupu miliona ko international transfer foki. Remittances. O koe ke lau ki ai koloa ego nau o mai i tahi pa toi tute ia he tute, mangi koe ngahi puha, koe koloa ki he langa ngai whale lotu e siasi,
ko koloa ke langa pe ngai fale ko koloa ke o mai ke ofa ke ngai family okay fatonga ke fea ko tonga ni ko me mo uia ngai family la o mai in kind ka ba te tau to hanga lang mo ia e solo ko tu pe ku he taha billion na value o kula yang e pa ngai fonua pa nga ko atonga ko ni tana ki fakalo to fonu ai ko sio ko aku pa ko sio pu anga e ko ni ko fe ai me ko te maula vai o vaka tua e famalo ai ko me le ta ko alu ki ngahi social media platform ko mo ha foto nang be fo ko pe ai ngahi tu ni ke mo fo hawa ka mo tol angai ko ni he kai ki por kala mo ta ko kulere mai he lo toka ni me le le to le he hala ka fa mo por kala mai pa be fo ke mo foto tu le ma ho mo ngahi studio ko ia mo ngahi me mo fam ke tau tala no ke pa mo tala mai ke mau te watu ki ai ka ko me fo ki mo lo be ma to mo si fe ngai nga mo to mo tu unga to ton go ki ai me ko fa yo ngo pa mo shu lo he fa nga elia ko ka ke ma to hangi ko fa ka tala no ka pa le ko ofa be mai ha ka ka yang ke ko ka to no fo I to apu ya nga aki ha pa nga e ta billion ono mau inga ko hame e kai ke mau fai ai ha fa hinga nga we ke mau fa ka malo to mo tala to nga fa ya ko mo si he ko ta billion na ko no value na ye ko to ko ngala ya pu ya nga ko ne tu pa fa pa ke me ko matan o ke me mau vivir en ko to ke nga le ya ke to ko hau ko to me ka kai pa mo pa nga ko mai me to pu ya nga o ta na ke mai mo ye ke tu hau le fa ke nga Koi. Whakamawhana pito tōn paremia. Ai whamatala ko ia pia ko tui mahala ko te mate e vilahi ange mei murin. I he whenga ke tau whetu utaki ko ngā mahino ka tiki mātolo. Ku whai pia ono whātoko ngai. O ai ngā wai pē ku whahoko mei murini. E paremia ko tui tōn paremia ko tui mahala ko ngahi tata ko ia. O ku tuku atu ke te koe e he paremia pia mo whanua ke whakahoko I he mei heni ki he whiri ko amana ke whahoko. Ukai ke ngata o hoko ko tokoni paremia. Ko e minista ko e potu ngawe ngahi ngawe anga lalahi. Pia ko e toi minista ko e potu ngawe meitek. Ko tiko toko lahi ki mautolu mau mahino ipe ngawe ko whai he moi. Pia ko e pe mau whai ila ke ngawe whai he meitek. Koe ke mau fu iloi ko e haka e defto I whatongia. O ku whakahoko e ha tokoni paremia. I he taimi ko whiri ai ke tokoni paremia. Ke katang mo ki I whamatala I mai mua ke la peke whai pia te mai no aki mo ki mautolu ku mau wakai atu koe ke whai whatongia ke whahoko. Koe laka awha koe paremia mo tokon paremia ku tala mai ko ni sutu ane ke whotu. Koe. Liliu koe wano hao furu. Ku pau ke whotu ki nawa e ke ni awhio ke whanofa paremia. Ke whanofa mo tokon paremia. O atu whoke me toi ngai ka umista. Ka koe mo laka ngai e ua u tamai ko ni sutu ane ke whanofa. Pau ke whanofa. Pea ku kauia I he hanga e hea paremia whanofo hano tokoni. Au tipendi whungi he paremia o e aho pe koe hae ngāwe mo whatongia tene o anga ki hono tokoni. Au e ngai pui anga ni, koe anga whatongia I ke tokoni paremia ke ni whai. Ka koe mau ngai koe ni koe whatongia ko o koe ku whai koe kei ai tala noa ia pa whai pe kei whemaina mo kaunista pa pe ke paremia. Te tokoni ki he fuafu ka venga whakaluku fua koe ki he kabineti. Koe. Pe mga mea whakaluku fua I pure ngā ki he kakai. Pea kai ke ngata I ko hono waka pau ku iai hangahi ngāwe e to tonu ke au tonu ki ai paremia ka pau ku iai hano ngahi mua ona ko wau tonu awe ki ai. Koe. Pea ko hono tolu o ku tokoni ki hono whakamapo opo koe mau ngāwe. Ai ko mau kabineti I he wikeni e ia ngai pia te matano ki ai. Pa wā ngai ngāwe na tuku mai ka konga ka umisa te whakamanatu aki nau tō. O koe ngai ngāwe tu watu hei paremia ke o mai e kabineti hoko pe ko sa mai na ta. Koe mau ngai komiti. Māngu ke whanau pe he whamatala ngai komiti a mau tōlu ani koe wuwhokotu. Mau komiti he lulu tai, koe panke whakalakalaka, koe uhila. Ngai mea ke ngā whapure ngā, o whamanatu e taimi ke mau whae, mau ngai whakata, ka ripoti mai. Ai koe ngai whatongia pehe o tuku mai koe ka au ke uha whakahoko, ke tokoni ke mau alu ke waweange. Ka ki ngata pe waweange mo opo e mau alu.
Koe wike ua e ku alu me kau ngau e ko e moi me te ki nei pe pa mea ki alo sio ke kakai I he otomotu. Pa alu lema ki e ua sio ke ngai firma kakai pa fai fata mo kau ngā whapuranga tala pe ngai tutone ngā whapuranga. Utari koe e puranga. Mo sio ke kau sa kolo mo ka pui whawak na tofu ngā hana ton me kakai ke ilo ngai firma viviri koe kakai. Ka mafok mai report ia ki kabineti. Pea mau os alu lewa ki hapai. Ko hapai na tau te fito e ku whakaam ke maua ke whanki I motu I ki au pito. Ana maula mau ke motu e valu e whai aha peta. E me mi hoa wano e mau alu koe ke au e valu. Ako na mau alu. O ku report ia ke kabineti ka pungpung ke natali. Na tolu maua ke wawa he ko siga ko hiko COVID ai ea. Mele ke lawa na fulau koe. Ka koe tahe whatongia maolunga o ha kabineti. Mo pare mia mo tokoni ko whatongia whakatau sipi. Ke ilo kakai whai tokanga kia te ki nau tōna. Ko mea nau lawa ke e ko tahe whatongia ko ku. Tokoni ki he pare mia. Ke whai whatongia whakatau sipi koe pura. Ke si ipe ka te hātu ke kakai he ngai whitu. Kea mo alu rewa me kau ngau e ngapu ngau e ke mo wau ke kakai he au. Ka koe ngai te tui whatongia koe o ha tokoni pare mia en ko whakalawa. Koe. O ku ai whake whatongia hono whaa, ko ngā lea deo koe, ko tata e tolu o ku atu he bureanga, o kai mo whatongia mahu inga o pita hono whaa, koe whakafofonga koe o e ua tahataha. O katoa o wā e whakapong, e tokon paremia, o ku whewhe ai lakanga koe ia, ku kei lele pe ngā we he tawha koe ia. Koe, ai koe pe whuki a to whatongia o ki tae ke te wāhenga, o whepe ke whakakato moe e whalere pe mau ngai project. E whuki mai mau pango mai koe e whalea lea tau toka tau kilu. E mai pe ke mau o moe koe hiko ni mangau koe puranga whuki. Mo ne ngai tutuni he kai ke lawa o aloa o ke levolo. Tau potu taha ki lalo me whanki I wheitu o ku totonu ke whai kia haa. Paku mahu inga lewa ki a mau tolu ka whaafonga ko hiku mau tau potu ki kakai ke maha se nit ke mau whai ke ngahi ngāwe. Paku ke hepe mau ngahi ngāwe ko whai. Whai whai ngā wopena tau nofo I ngahi ngā whakakolo, ngahi ko sile whakakolo. Ka kua ko nofo I ewa ke whengai ke ai ngahi ngā whakalukufua. Ki he ngou e tau tai ko tak mamata ko e ngahi mea kakai whiwhine ko anu ki. E whai pe mo e mau toka matoki he hala whenga ke ai mo e ka ko e time ko ku o mai ai o fa lo fa pe he ai ngawe ka kita ko challenge la hin ka kita solo ko ko te moi lele o ka ku me ke fa malo ai hu fa hele te moi lele ka ku tala re ke to I vivo te moi lele pe ka e time ko ti algo mo fa nga fatongia pe ka ko avia ko sivi moi lele ma pe ke mai no ko moi lele ke o te walo to ta wa fitu o whakafuafua pe mea ko te lawa pau alu le. Ai tai koe na hoko ai ko tokon pare mea ko ilo pe ngā ko ia. Koe moi mo mei teki whikawa pe na ngāwe. I u e lia la. Ka mo hoku wāhenga. Pau whakafuafua atu pepe te lawa fua ka atoa. Ko ko ngoi tai mini o ku ne tō fuki e tai mi. O me he valu pongpong ki he valu po uri pe ko hiwa. Tō ka atoa ia e he ngāwe ki kakai mo pure. O to whenga ki alo mohe pau tāko whamiri ke nau ilo ko te mo ui pe. Tokon paremia koe, tawhaaki ko he meitek. Koe hae a te whito I ngā aue pa moe kawenga ku ke whakahoko a ke ngā aue he tawhaaki koe ni koe hae a ngahi mea mahu inga ku lawa ke mo whakahoko a me he potu ngā aue koe ni ke kakai whonua. A ka te whaka ke meitek e koe, o nofo whuki e ne ngā ki a takai pa mo whiliu liwa ki a ea. Pe kau ki ai mo e lia koe he mateu koe ka whakatamaki. Ai koe ngai fwoi levolo e tolu e pe koe ngai fwoi whatongia la lahi e tolu e po ngai koe ia. Pau kau te lewa ki ai pa mo e ngahi mea e whika pa mo communication mo information. Ai ngai hanga tonu ki hono tufaki o e whakamatala pa mo teknolosia whai a ki ke malu mo hao ki e kakai. Koe mea maringa nena whai au ia he ngahi wike ko hili I he whatongia whakatau si pipe. Ai ko au hanga toka ngā I whakaveve koe kakai. Ai ngō uongo mea me whuka ka koe mo oni
ka pahi kai ki tau tokanga ki he veve ko tau tāna ko tau whanua, he ko pe ko kona ki tau kona. Kana ahi rea ki whitu e ua ngari nā hako a whātama. Ko ringa ngā veve ko i tapuhia, pa moe whahianga papa ko i toko mololo, nau whaito o ai papa mo. Ko i hui ko e tau mo anga vai ko i lalo whanua. E kon tuko tai mini o kai ke te ke lava e hawhiku mia o whakawhihoko taki, ai kona i he mea pehe a takai mo i lahi ko ne mate kakai. Ia kan sā, puke. E kai kakai watu i whanmaki, puke na tau he mea. Kau kai ke ilope ko e hapa, una whoki mai pio whenga whaitoa whaatoa hapa wiku mate e whahi. Ko ku alu kwen ke whitu uri ngā wewe pehe ko e ke mahoko atu ke tahui anga lolo, tahui anga kemikale. Ke whakapapau i ko reki lei tau i he wewe. Ka pau kai ke whai pau hataha ki ai, pa ua e mawhai e te au i tāpu ne whitu. Ko hiko mo ia kakai. Koi. Ko nei mahunga kahu fufu hau pe ke walo sio ke ngai mea. Wele mo ngai mea ke toka teu ke whakatamaki. Ia tokoni ke kakai mau he tā whea, kakai nau nofu ngai whitu. To'o he sea level rise pe ko e peau e whanua. Ngai mea pe. Na mau mato ki o motoko hapa e sio ngai mea to ton ke whai ke ngau ke water security. Na mau vai. Ke mato sio ku na wheke keri ki lalo ko i maha vai le e kona. O na pehe ko mea pe whai e ko ai pe vai uha ke na tāna ke la. O mau whenga ke deploy ka nau tolu ha te tanke ke ua nau tanke ke nau taki. Pa te nau alo he ap ko toa stoka e lai ko i rita tahaman. E whai ke nau ngā ko e kau ko e fō ko e umea. Ai pe pa me nau palpale mai he sanitation hanga mea ke toileti mo. Ai ko umea pehe e dressa he pot ngai hanga mau anga iwi. Ko fuki ha u hi life ngi motu ko ni ko sola tu faka na tu. Ano hanga tau tanak me na senit ke tau ya ke na sola. Pa ku ala tu me u fitu ni hi ku yang ai me fika pa me fitu taki. O wa ko ngi yot motu ha pai ko ngai tau ape ko TCC ko na u fa fala lai ke na ta ka fitu he ho ka fa tama. Ko me mo foka ko mo to ke ave ke Starlink. He ka holo fupo ko ha fe va mo fupo i no muka. He ka ke lava tai pa ngai o to mau hata atu me fangi o mo to ne loto. Ani ku tawi ko e hala lulu ma fitu lulu. Pa ko mo fenga ndi vai do ha solution ke ave ke na self reliant. I he water security ko e mea ki he fitu taki mo mea ki energy ma o EV mo. Ke na self reliant he fa ofa bito ala ki sio he fangi motu pe. O ku ki sai pe o motu o kia e o wofi mai. Ka hoka whatamaki, wofi at pe me ai. O walo sia motu hapai. O ku ngoi lahi whatongia ko tonu ke whai ke hike mau ango. O ku hao ko ni o report ka apongpong e mea ki hapai. O tu e toi ke hanga wawa o motu ko wawa. Ke ya wate nima ko e puyanga ke ya au pito pe ki tau potaha ko ki lalo. Na ke hanga po mensine ai mo whakaukau ke ave ki hapai ai Starlink. Pero te umahi no i peia he kakai ku asi mai foki ai kautaha ka Starlink o ku hange hau hafutoni matangi e nau hau ko ia pe mo malo. Pe ku whata pa moni i peia kakai toko lahi nau no whawhetu o ku kai ke loko lahi a whainga me ku lava peia ke mau e nau interneti. Kaku whe ai kautaha interneti a kona na e saini e preanga ko o si e na lo hopo pa na saini ko ya ku kai ke lava e ka da satellite ka o fai nga o ki hapai o ai ni ko e ke tu fo ko ni ku o si fa ata ye nga hi me ka da hang ko Starlink ke na o mai wa fo ke polo ko polo o ku ni hanga ya misi fangi o motu ko no hapai e ke lava o afi ya polo ke fangi motu tahawa ko no hapai e ha ton pe me ai ki pangai pa lele ai ki nei ya o kumisi leva niua mo e ua mo fanki o motu i ki o hapa. Na mau kakat mato ke motu koen ko o ua. O kwe Starlink e whai. Pako mau ega ki ofisa kolo, koe ha Starlink e whai koe ni, ka mai ofisa kolo whapanga mai he nau kalapu. Koe volo kai leo kui nusiri. Mon pe e koe kau tāmea maari whake tangu ana ko. Pa mo e kau tori. Pako pia, koe Starlink mo whenga poto mo Starlink e taha. He te mola moto e koneke to ko wangea he taim tatau. Tama fisa ko o te kau no au he na mea na to ai.
Una wongo na to na hange pe na nofo na to ipangai pe na nofo no sil. Na labe na to lo sio I he video call lapo ai TV ke mo ui mo me pe na sio ha me. And I think ko how ka technology ai e solo. Toton yo te tau ofi da to hono ave ke fitu mama pe. Ka tau lama ta tau equity Pe mahino apito ai fata no pe ko di mahal he ku ke ngata he na ula wa fitu taki ka ko wa ka ia te ke fanki automotu ela mana ngai fu TV ana to ko na sio fiber pen starting ki e dai ni pe ko di ko ele ia ne ma o ngai technology fa la kala ka be he mahino ai fata no ai ko ni ku ke fai ki fa ki ko ia pe ta fa ki ko ia potunga we ko ngai ngau angala lahi ko di ko ta fa ki aku o ku lahi apito a hono ngahi pore I he taimi ko lere mai ai ni he pure anga ke pure anga te ko me ka ta fa aku ni ku lahi ai ngahi ngawe langa fa me ha fu ngahi ngawe ko o ku lahi no ngahi contract mo ngahi ale apau te ku lahi apito ngahi pore te hanga ngai pe mo e potu ngau ni io o hu atu ke potu ngau ko ni na ke ko ha pore lahi taha ku ke fetau laki mo ia Iho o kamata ko ni mahina taha ko ni potunga ko ngahi ngawe ngala. Ai ka potunga ko ni fataha ko me teki ko ngo potunga we ia e ua o na e feitu ko to ape hata u fon. Koi. E he motu ko to e fe mau ki ngo potunga ko ni na fanga we. Ko ta fa ko ni potunga ko ni ngai la la moi. Ai na hau ki he ni ke ngai fa ma po ngawe ko fai o ngai me na hokoi. Mo mau su ko ha me ko fa to no mo ngawe ku to he ko mea ko na whakawave ko he ngāwe e pūreanga ko hono o ange ha whale ki he kakai ko na wesia he tsunami. Koi. Koe asimai mo e mea fōwe te min ko an ko ke lahi ange kakai wesia he tāwhia. Koi. Pea tōru o ku lahi mo kakai au ku vela hana o ngahi api. Aia ko kau victims ko ni o mea ko ni tōru. O mahu inga rewa whatongia koe e potungawe koe ni ki he langa. Koe pese te ua whaafo ke kakai ko tongani, ai koe toko o mano whaafo. O nau nofo he masiva ango ango. Ai koe multi-dimensional poverty, whare kovi, wala kovi, kai kovi, kai ki aha ngāwe mau, kovi mea mai se niti mo. Multi-dimensional hono suppress, hono tata o nau tō he whaingata. Ai ko ngai ko nei ngo ngai ko ni fai ko finga ke whakanonga ka kai peheni ke ki mau be hanonga ki saian ka ko toko lahi nei pa ko pese te wa valu e whanau ai ko whanau fu me tau tato lalo tau tato pese te wa valu whanau na no ngai household ko yo pi ai ko whanau ai ko whatongia langa ko pura nga pa housing program pa housing policy mau inga taimin e wa ko sio Ka whawhu sio koe ngai tōno nofu ki a heni le whalele koe ngai. Pa koe konga rewa hono ua koe konga koe ni ki he hal. Koe sio pa koe whanongo he ngai whamatala koe mehe kau whale I. Koe tanuhala koe ni kohiri. He anga koe wakaya aku. Una nau mai pe rating. Me he lelei au pito ki koe excellent. Ai koe taha ki he nima. Ai koe amarisi koe tuunga koe hala tau tō koe tōru. Tuku ua mukong. Ai ku kai ke sai fai e tanu hala. Tuku ke pe ngai tanu hala e tau maina te tonga tanu sia pani hala tau fai tai walu fu ke tu pe. Ka ko ngai tanu hala ko nai fai mai ko ni ki mui hawa ke tai min. O ku lahi pala palema ai ku pe hele va he for matalai. O ko ke mau e tau to value for money. O tau watu pe pa fa ke tanu hala e o si pe tau e o pe tau tu pe o tanu pe e hala ta tau ke kue pe palo pale mai i whakalea e taha o tau lama tau tōria ko mita e ua pe tōru ko ke rea ki lala o tanu o ke maka pe alola ko foi konga koi olu an ko fai e vari tā mo hono mo konga e palo pale mama o sma mato li po ke mausio ki he fai ko e tanu hala kai upenga he palo pale mai Pale mai ngai kau ta na fai kau supervisor na supervisor ko mi angawe na ngai aki ka ka tu fia solo tau masiva Koi. O pau ke tau fo ta tu me be ko fa fo ko e fa ma man la ko ka tau ko
O tau tō muia ke pānga tonga taha piliona ke ai tau infrastructure ke sai. Hala, wafu, malawapu. Ko fu tō mui lahi a pito ia ai tō mui aki ai pānga taha piliona. Ko tala no ke hala e tōkan paremia, ko inga ai kai ke sai ko ai lifetime e foi konga hala hono tanu. Ka ke mention fo ke ho matala time tatau. O ai hala na tanu e siapani. E taimi ko kei lere pe hala ia mo fe unga ne lifetime na ia o a mai ke ahoni ne pau kwai pe fanki mau ki ai ke whahanga o ki ai. Ko ngai tanu e koe ni o ku tau whai e tautoria ku kowe apito. O whatatau ke reiti koe ni ke o mai i hono wakai i koe nau tolu ua mo konga pe koe tolu out of 10 o mahina pe koe ke sai e quality ko tupunga na eni mehe ha maka o ku kaunga ki ai ke sai tau maka tupunga pe ia meha ngahi mea lahi o kuni whakatupunga ai kai ke sai ai lifetime e tau tanu hala. O koe whake whonga e kono tese maka, ngahi ke janga maka koe heni. O koe pe nau gevona na toku nau pass na toku ke whainga ngawe koe ka ke nau pass ke whainga ngawe. Hangi koe ni koe tanu koe malai wakapuna, ane toku seno tanu malai wakapuna hapai, ai ke tanu malai wakapuna ewa. Koe standard ke he whoki au whai ake ngawe koe, apa nau sivi na toe maka au toe whewheka ane. Ka koe tau tanu hala tau toru me la pio nga ake ngai ke nga maka I tonga ni kotoa ka koe pale mani o hoko koe he konga ki o lunga pe koe inisi e ono koe o fui konga ki o lunga o hala koe me hoko koe pale mai a fonga hono hoko whanavari tā whaka hono supervisor koe mea ngawe nai whai ake koe whahinga quality e vari tā ko ngawe ake he koe ne tufo koe te ke mau lere ha laboratory a tonga ni whai test wale le ngawe hala Koe pe lepia ke ngawe. Na e fotu ia he wanoa. No ke hen pia ngawe hen tangi ia fotu. Kau whenga e pot ngawe whakata me toko ni mai ke whakala. Ke lama tesi whakauliri ki ngahi mea pehe. Ke whake tau ngawe ke. He ko tau alu ke talamai whakamaman lai ke ai ke whewheka. Resilient. Ke ne matuwaki koe e whiliuriwaki koe ai ea ai malohenga ai matangi malohenga ai peau lahiange ai uha. O paanga fo ke mea ia koe. Pake ko popo aki mea koe ka tau toru ia. Ke tau ai koe ke tuunga pehe. Ko whima paanga lahi. Ai ko pango ko avela poro koe tai mini koe ki. Ai koe paanga fo mau mea levi pensi ni mo lomo. Ka nake me paanga mau he laisen, totongi laisen ni ka mea lele ma whaka uu. O ko kai ke whiunga ia ke whai ake. Pake ka warite e whai ake hatanu hala ngai paanga o toe. O mai ko ia e ke to before ke halaya ka ta hata to tu ki mui pa ko ta fuolo ko ta al ka hala ke nga ko va venge ene to ki la ko ngai ba lele ko ke tu ko na lele na tu ya mo ta ko fo ke regulate fa lele me lele to ngani time ni ke fika ngai fuolo la hi ke na lele pe hala ko o lele hala ko ya mo ngai me lele ke ya time ki na lele ngai pala mo me na lele na to pongpongi tu wange ai hala he ho wa tage a lue ka kai ngawe mo ya ko wa leva pa to ke whaka kalasi pe he nga ke ngai mere ko ngai mere mama fai to ngai ngai fu to sa ngai me pe ke tisi ngai fa ngai fitu ko he hala network ka na Hong Kong ai ko tau tifto I me ko tau fita kai ho mo no fa mo na ha pa nga fa nga million ka tamu hala ka to ke resilient standards pa tu ko ai o tu wa tau e wan no be to no pa tu tan ka kan fo ke fa mo ko ke pa nga pe o ke to ko ne wo pe na ma na to tan e ngai hala ku la la hi kelas ta ma kelas yu ai kelas wa ke ni hala tau fa kelas yu wan hala wa ko o holo fa ke kelas 5 pa ko kelas 5 kelas 5 ko me ia pu nga ke ni tan ko ha wo pe ngia o tan ko to e kelas ta mo wa na u programa na to ye le ya ni Vavau, deve vavau pe moen. Ko tau tuunga ia solo ke tau hala. Koi. Alu weke nga mahino pito koe. Ange koe tala noa ka pawena ia hapaanga hange koe tanu hala ngai fonua muri. Te suatu kita ke matolu mai koe no keri iki lalo ai hala pe te matolu mai me varita. O te whakau pe mau koe kong hala I tau e fiha me taimi koe te suatu nau ngai. Koe tawhaaki koe ke he ke pehe ke tau wheturi ke mau, ku tau tō muia ke taha piliona.
ai e tau tanu hala he iang ko ho fa fua ka ko ha fonga ka pa ma wa fange au miliona ange ko fa amu ke tanu hala te tau wofi ai ki foi to mui ko te ulava o catch up foi to mui ta miliona tau tanu hala. hala Ta miliona no tanu ke kau fu mo malava puna mo wafu. Ko infrastructure mau ingai ki la whakalaka whai no winga fu no me tolu ko ya. Ko tu fu ko ha pa ngai ko mau tu ke tai mini lo ta lo to mau e wo miliona ke whai ake. Ata me hala ai pure anga. Ko wai pa mo hala ai wo pe ko tu pe ki lai ne ono no fit no miliona ai ngai hala la hi fu ki. Ko ave ki ka contract no anga. Ko fa ho. Ako fa ta ben hala ri ku ko to ngata puni. Au lele me fo moto ki utula. Au hala mau inga tanu he wo peng po nga ka ta na tanu. Ani ka mo fo ki ma to lele ta ha ke sen ko mata bini. Pa ko le po programa e wa he pe po nga we pa mo nga he ko na fa ki hala ko lo An fa ki hala iki pe wo wo ngai ba api ke tanu ki to lele yang he ko hi ko alu ko ni ko u ha ye ke la yang ni. O ne hanga fu we si no fo ta fea pe pele pela pe lu wa pe set me nga hen mo nga aki set tolu tu ku ya hen ko na fa si ai na set me nga ke pu to sa ko excavate me me ke ko fa ke ma but at the same time ko fu fa mu ya ko ha pa anga pe pe ka pa na to la mai pu nga no mai fa no fa nga mi na ko ni me fi tu ke mai ke fai mo lele ya ke hala pe mo wa fu ma mo mala ba puna o ku sai mala ba puna ko hiko me fa ma pu ya ngai to ka mai fu mo to ka ni ki ka ko ta fa ben ki he ki hala ta tu ki hala pe mo wa fu sai wa fu to kon mai wo pen ke fa lele ai ko e wa ba mo ha pai ai ko ta uni ai ngai kon ki mo ta uni ka mata ha nga we ke mo wa fu ko ya ka ko ta tala no pe fu ben ki hala la ngai Kang fu ke fa am ko bana ma pa ko. Ka mau ha ma to tan ke fa mo pa ta ma va me ko ke te ta no ha ta ke ha. Ai ko tanu fu ko ya alu pe alu au ke valita ke lava ke feka i hala ko mo fu lo. Te fe ai pala pare ma ko fa ta fenga vai. He ku ai o time lahi o ku ma inga fu ki murini ai ta fenga vai e hala ko do pe na nga ke ia e ta fenga vai ke alu ai vai alu ke feitu na palani ke alu ke ai e ka pai kai o ko malo hi ke vai da os ilo pe anga ne keri e a me aku o tano fefeka ni tata bena ka ko ke hange bena kai ke fefeka ono tano fefe ai ta fa ki he ngai ta fenga vai i nga wa pure anga mo ai ko issue fo ke tua mo design ni e ko ne design hala pe hala e pa vale mai ai ku kamata me no save a hala ba os ka design ni fa hinga fo nga tanu hala ko nga ke foi ko nga hala ko ya pa e tala mai he save ai pe firma me ona que tanu ke drainage e fa taf o fa vi termini fa to no save ai mo design ni o ngalo ya na to ai vai ko vai ko tau ya me ne mau la ta hala e vai ka to nga vai pe fitu hala u ba ta aki me le ye ka ko ne tu ko tai mini o tu al pie ke mahino ke ngai mo tu ko va ko e u ai o al pie ke mahino ko tan hala ko pa ke ka wai ha fa ta fe ke ne to vai me hala e ka pa kai e ka mata le ba no kai me ta fa ki ka pa o ku tan ma alunga te ne hanga ya to vai me lo to hala ka alu ke ka hala o no foi o kamata me mau i ko ngai luo ai ko ne ala tane ko ni o ston ke mahino ke ka design hala ko ngai hala ko la ngai hala ko pau pe ke ngai ke o ngai hala ni ko ke ngai ke drainage e alfa natula pe vai ke ka hala alu ga ngai e le ko fu firma ko drainage ka ko ne mai ko ki feito ko ni ku alu vai to kai ko me ma hu mai pe hang vai ta ki feito ko o ge project ya ATB te ke kamata ka fulo man fo ko ko no ke design ni mo foto a drainage system ki nuku alo ma tu fo ko ngala no no fo na wilalo na to le volo ko tu ko issue ko ya ko kamata pe o ston pe ke mahin ka ka pe ke a drainage ba ai a sidewalk ke ni malu i ka wala
Ko ta wha ki taha o ku whai ho hake ai, tai me ko ku mahino pe ia, mahal pe ko ka fo uia o hapotu hapureanga, hapotu ngawe. Ko tai pe ko to uha une keri e whanga fo iluo he ulo to halak ta wa mai niang ko. Palabat ki to nga ku mau wha ha ko alumai ki kolo i to mololo. O wai benga fo iluo ia he halak ma o silo pau ma kati holo pe o afe holo. Pa ko tai pe ko ku o pe a tahak ma ha ku whakafonu ange maka o tuki peo mapuni ka ku te lava peo ki lere pe ai ku nengo peo ki haulu si pe ka ku te lava peo lere sa yang e hanga ko luo la ai ka kan te u habe a ko mai ma lere mai ma kat holo ko nga fo ke ko nga fo luo to ta ki te maka ko ku fe huia ku ia ko nga ka ta ko na fai ai fa kan tan pe he ko nga fo luo pen e di go fa time pe he o ku kai ko ngape ko ta masiva ta patseti ko ke lava ke ai ki valita i pe ki maka valita ke ma o ki tolonga pe ko pe ke sai ngai ka dana na fu ho ke ngai ngawe pe he ko fita lingi be maka ki tuki ba na wal na do ko e ngai hala o ku e contract e ka contract ta ke na wa ha ni ka ko pa na ha u e po ngai u ai o ku e fo ke ne paanga ke o mai ake valita ke fai ke ngau ke ngai hala ko ngai ke ka ku hawa ku e pale malahi ai fica ko mo valita ko tu e tai mini ku o ku e sia leva supply ko físico mai me valita o sia leva supply ai ko ne tu e tai mini ma tal ke mai ai ngai container na ota ke mai ke ko to ke ngau ko pale ma ne po tu ngau fo ki ko maka ko pulanga ko fitu ko hano no i tonga tapu ma ke lo ipe o ku ka ke to maka tanu hala me ma pe maka ka ko maka ke valita mo me pe ka fu fe feka ke an maka pa ko hiki le ma po tu ngau ke po me pulanga ke ne fai fa tau en maka pa ku ma le vai ne nga hilisi mo fa tau nga api ku en maka ke hiki ke o mai maka Porque para para mango tu ai que está em minia. Que ka contract ta pa mo Portugal ka pa ko hala Portugal o tar que ve o me ko ni que avela polo ko tu pe ko mai na ni ko ve mai na ni ko ma. Ka alu le vai ta no hala que fai que ka kato. Nga fitu ko na ko ta no ke uri pot me vi ka kai mo. Pa ko alu pe ka mo me le que ai hamma kai que o to ai me le. Ka ko foki ta la no ko na ta no ko ni nai. Ko para para ko pe ni se no ko fu ha. I fongo ko no tano. Ko la lo sai pe ia ma u ia. Lo la maka fu ia ko fa ke tano hala ko o alu ko la lo to ka la lo ia. Maka lele. Ko foi me ko ni se ono yo luma. Te tau nga he tau te tau pe ko anda lu e tau ka. Te tau te mono pe ko tau te mai tau ko ase ngai me ai ngai fitu ke. Ai ko palo palema fakatanu hala fakateknikari. Ko me mo finge ke solo. Mo ma to ngai lipo tiki. Oku e ke mai ta ko ni feel pe ko ha mo whakau fe hangi ngai whanua muri ko mata ke na hiki na to sima e na hala ko me pe ke ta ka pa ku pa ke lava tau me ko he tau patseti pa fe sima i ka ku lava ngai whanua ya hiki me tanu hala mo vali ta alu na to sima yo ko ha whakau ki ai ke dona ko ngai ko potunga u ya o e whakau ke mana tu e wha ko hala ko ha fetu e fata tau pe ke fi ma ko o profile fo ke ai hala ka ba te tau tanu ta to hala klasi wa ki ka ko me le pe ha mo fu le lo fu fa mo le o ko fo nga tanu ya na try la mai ngai tau ko wi ko otasio ai ko tanu ke ngai fetu si me le tan le pe ka ko ma fo ke hang ta la nei ko te ke ha tu ni ai ko ai ke ma to ha foto Hatutun ke lere ngai me lele. Ko hala ko ke ton ke lere halol container bu alwa hapu post. O na ona to fa he hala ko ya nas nga he ke lere like dia ko se. Ko se hui ko ke sima o se fu ke usabe ai e network ka to ngani o mahino pe ya mon be la va ya ka ko cost. Ono fai man fu ko hala sima e to pula ngai fitu la. Ka ko tu ko atonga ne ko me pe foto ko he me ke fai fai tan fra lele mo ai fra lele he sai pe mo o e fra lele ngai me lele ngai fitu na alwa ke o mo
E ko tu ko tau solo wa pe para ma teknikare ko ia. E sai pe tau halata. Fonga varita ko no tese varita ko maka ngai aki ko fonga no fana ko fatongia ka so wa isa na si ofi ke sai. Pa lama pe hala to lo ngai han fali le ngai para ma fa teknikare ko Oi. Mone pito ai whakau pa mo whamatala tongan pare mia ko ilo ibe ke he me hala ka ki afe mai mo ke he langa whare ko ngā koe i he whare area whoke he ngahi tau ko osi tau atu tau te tau ko osi nai whakahu mai ngahi tohi tangi be me ngahi whetu tau te whito koe langa tokoni ki he mo ngā whi koe hunga toke lau pia ku nai whakahu mai ngahi tohi tangi ai me nau ngahi whi mau ki whare area nge ko wakai whuke nau ngahi tohi tangi koe na ilo pe he tālanga whare area nai whai pe o ange pe ke whai ai ngā ue ki ai pure anga a koia ka koe tu unga ko ngahi ataku lawa mau mai koe mi ai ko taim ko mau sio wakai ko ki ai ki tu unga ko ki ai te se atu ke mau ko ai upiriki ko una ko ape ko kai lo pe na ke me ato o atu ke ngahi fetu ko ni me ngahi koloa ko o ku mau ko ai ka koe ku wakai aku ia ko ni e ke atu ka te koe ko hatu unga ku ia i hoko ko minister ko ia potunga o ngahi nga onga lalahi ko hatu ku ia ngahi langa ko te ke osi ko te sat ke mau mone ane au ki ai ko la ko hatu unga wa ki ai i he potunga ko langa fu ne fai e ua pe mo to tapuni atatasi ko no moka ko fonoi pe mo tungu ai ko ngai ile ko na rusia ko ai ko tunga ko ni alu ke ai ko sune ko mahina e fa osko to ke unga ko me ne ko ti ke ke mau ha ke project ke atita fa le ai fa more ko na fa ai ko ngai fa more ko na fa ka hoko ngai palpare ma pe ko palpare ma ka contracta ko palpare ma ngai fare kolo na mai mi ai ngai nau o ko pe inteno o ti ta hen ba ko fika ke na wo sio ki he ure ko ti ko hunga tonga ha pa e ko do mai ga ko e mo o e ko panga ta 1.5 million ko faka mo o ko fika ton ke fa mo o e po tunga ko ni ko me ai pura ai ta 1.5 million ko fa mo o ke mai kolo o te ke to ton faka fo ke ga na to ko na we sire na to faka singa me o wate por nga ke to ma ko alta ofie na to ke mai he ko mo wa e vitu ta pa ngai va kilo o wa me nga fa kilo ya ke ku me ni pa alu ta na ke po te ke osu ke ma me ko fia million na a more implicate him me ko hunga tonga nga pa ai ko hinga na ia pe patse to to na mai ki ai ka ko alu e fa more e ta to ka nga hange ko nau ko mau me ko ke osi e wai ngai fitu ni ka ke ose fale ko ka ke wef toge ke ma contracta ba na ma va na to ai ko fatongi na ko ngai ko na to ke to wa to fa ose ai ko e wa ka u ngawe ai po ngai na finga ke ose na ko amango la ko amango e wa pa mo fa ose ngai fale ka kai ko o no na e wesia e so na ni ka ko palo pale mai ko e fa va me ka ke palan le ngawe o hoko palpale mai ko ni au le kostia no fai nga ko ni pa ko me ku ngari ku hoko ia o ko ke na fai pa na tole ke tu ni ko ai atu ya nga ke pokiwa men me pe ke fai ko nga we o ku alu le mau inteno o ti ta ke fa ma po mai pe na to alu ha ke aki e fa mo le fi ha fai fo nga ko fo nga tu ni pe fi million na le va pe to ha le va ati pa ko pu ya nga si o ki ai pu ha le va ya pa fai mana o report na to Oye. Ai ko te tenga ngai whare tu ke me ngai o whare ko ni te ke kakato ma mea o ko ai ngai whare na report e kakai o na o fetu taki ko nga ke wha wakai ke ai whare be na o si hono langa kana e talamai e na whamatala na doluia o ku te ke ke ange ki ka o se whare tu hanga maha ngai whare langa i tu mahina pa fe do at ko ia ka ku fe ngai pare ko mo wa ko ni o mo hoko ko no pure anga ku mo nga o ke ta fa ke lava o ba he tai ke no fo kai ko ngai fale ko ia fi tu mata toa ai ko ngai fa na la ke hik me ke fa nga me hi fo
Kaya nga fiktak pe fo ke ku tuai ko fiktaki pa bongo e kakaya ku na ofa nge pe fitu na to no fo ai. Ku ka was la na no fo fo ko fitu ko was mawi ke fa kia ha hiki. Pa we ke na nga ki pe watu ki grupo hoko. Ka pa was ka tsunami ko grupo hoko ka ta fe a mo ka goni na vela na api. Ako tu falu fo ko me mo fe ke fai mo ose ngai fale ko na fira mo tsunami ka lava ke fi mari la ko fo noi to pe fare to lu ke fra ka kato ako ose to ngai me fan ki mai na me pe ke fra ka kato ko no muka ku to fare mo fulu ai fa ose pe mo e me o fare ai wafa os ku va veni pe hanno fa ta ne ke hiki ke kakai ai na ku takai ko no alu ko ai na ta no na ka we ko alu si ke u fare ko ne fa ke langa na to ka ki awe pa ma po ma ta ilo le le ai e ati ta falo to fare mo ati ta ko pula na te ta ilo le le e me ko na hoko pa mo se to pa ki ko ni fio a ki pa mo ka contract mo na ko na fa ina la mo ma ki fare ka contract na ke ai fare na Para na wo fo fa ilo dai mini me ai ngai me ni han ko ka contract ai fa mai maka fa ke tan mala mahina opito ai whakatala no ku ke whai i ta whaaki ko ia. Ta whaaki ni nai lava whoki ke mea whoki i he po ngahi pokalama pa mo e press conference na ke tala noa whoki ai o ku iai ngahi mea e keise issue e tahataha pa keise tahataha o ku mou ngau e kia i he loto potu ngau e kia ni ngahi ngau e anga. Pea kone mau peho mou ngau e kia ka pa o ku iai ha keisi ai e avereva ki he komision na ke tau e whai hala ke nau wakai ke mo nau ngau e na tolu ki ai. Ko hai ai tuunga o ku wau ki ai ai konga ko ia. Ko ngā nau whanongo i he press conference ko ni ai Breanga Minister Malolo. Ko whehui bēn tahana ne me tautou o mai i hene tari. Ko whe paanga ku more. Ko hai e ku ne kai silini. Ko apuka kato hai o ku iai paanga ko ia. Ka koutui mahampe ko whehiu mahu i ngā ia. Ko whe paanga ku more. Pe ku te aha whehiu ia. E ku toi mahu i ngā he whehiu i koni o mai he Minister Malolo. Ka hai tuunga ku iai ai ngahi issue ko e tahataha kona ke talanokia. Ai ko se report atita eta. O si o mai atita e punga ai atita pula. O se mai report ia o talamai ngahi mole ia. Pea o mawha popo na mawha popo e case tahataha o se ave report ki kabineti. O se whataha kabineti whai mau ngā whakala koe ki ai. Ko apongpong e ku hau ki hene Anti-Corruption Commission na ke matalama. Ke u whamalala ki ai koe ngahi mea hen ke e toki hao sio ki ai maluton whawhai whamapopo le konti. Ai hau e sio ki ai. Ka pari tene sio unga e ke whai han investigation. Pa tene whai e. Ko e whamapopo whika e whai he atita. E kone tuka tai mini whoki o kai ke lai whiunga i rea atita ke ne atita wawe i hangai mea kato toa peo tau tokanga ki ai. Ako mea mau whengi whamapopo he ni ke mau ilo here koti ue ngahi mea e nei whiha la ke no whai. Kai ke whai whatatau ki he lao mo ngai tūtū ni. Ka koe rewa ngahi keisi wala ia more e hoko. Ako e whoke keisi koni mo tonga i he whamau anga. Whakailo whoke kau contract ai ke whawha miliona pūranga. Ka whoi pūranga koe more ia. I tūtū ni hala mo kai ke whai whalere tūtū. E koe mea koe no mau ia i whakaluku fuai. O ku mau ai kupu fitu noa koe ni sutone. O ku mau ngai lao ke hei. O koe mau koe mau inga taha mau koe ni o ku whakatupunga o whai hala ia to taha e kui he kupu fitu noa koe maladministration. Koe pure COVID. Ai whakatupunga e pure COVID e more lahi. O ku mau whengi o haka. Ai koe ne tua nei koe ni e toi lahengi ngai keisi he tahataha. Ai ngai whamua koe nei whai koe ni ko si mai kao si kai ka 1.5 miliona koe ngai whamua ai. Ka pari nei whamua e pia kai ke mau e nau mo mea koe ngai more whoki mo ia. Ka koe ngai mea peku o si o mai koe ni ngai whamatala. Ko tui koe keisi koe mau mai tai mini wala haki e ki tahon. Ni tahataha.
o pa ko mau report to nga ke kapiti os ko ya pa mai ke fa ke ka whakalao, O ko pau ke tau whai ngā koe ni solo. Ko pānga ni e tūhau. Ka mai te tau pūre kovi kai ke tau whai tūtū ni re mo whai tūtū ni whai tau ke hina. Pa koe mōle le vai. Koe. Mahino pito koe ngā whaki he kuho hange koe o ko hange ai whi hoi koe pa ko whi pa ko haina e mōre ko tui pē mahalo o ku mahino o pito ai whi tau mo ai whi hoi. Ka koe whakau kau koe ke tala noa koe ki ai. O koe ke uhinga ia kua hataha kune whao sirini koe ia kono kato. Ka koe mōre koe tuku hau hange koe ngahi mo ua koe nau ke tala noa ki ai. Koe mea koe ni he ngahi kau taha tanu hala. Pe i he tanu hala whoki na ai na ngau ea ke lori pangai whitu noa ke toni. Pea hikia alo panga tolungi au ia ki kau taha. Okay lava peo whae ngā ue. Koe difference koe a koe mōre ia ke tuku hau e whanua. Ka pau i he tau tala noa koe ni. I he mōre koe pānga tuke he ngahi i pui tuama ngahi i siu ke hei aku kai ke tau whetala noa kia he kulotonga i he pare hopo ka kou tui mahalo ku ke tala noa mai e tuan pare mia ke ngahi mōre pe whewhe ta whaaki koe ia o e pokiwa me ni pe mo ngahi mia whakalao o kui ngahi koe na lawa whoko no whamatala i he pare mia malo lo ia ai ngahi ngā ue pure anga hange koe time emergency o koe te apply mai umea ka hange koe ne whamatala i koe even ka pau koe ke a ue ai CV koe pokuia meni ka whainga project o te lawa o te aipe me ai ai pure ngā wala pia te hu mai ki ai o hanga komiti koa wakai paka ona o kei pena tolo ku whakalao pe me pe ka whewhea mo wakai ta whaaki koe a koe hanga hi keisia he ua ka whiwak me pokuia meni pe koe u paanga more ka tompe o ku lahi ia e solo na ma mai pe pa patak taha whekau e ministara tope ke alo o mai ai ngai mea pe meni ko Pau kai koe pun ngape aku koe keise tata ko ni. Ko lai ngai pun ngau lau report me me tata pe. Ai kene ture wa ko ia he ko meno ko fen koe ke u whakao ngongo ai collusion he. Ai a le koe ke fai pure kovi he. Koi. O la pe foi ta toria o fai a me pa ta toki o koe a le ka palangi koe kickback. O atu ho feiva ka koe ke toko maki mea. Oi. O mai ha feitu ke. Toko mai he pā, toko mai ai matata ya ta feita ura ki ai. Ko mea ko fenke unofo o suspect, ko lolotonga koe ai pehe na ia emergency, i he foi tau e ua koe tau e tolu. Ko ha mea na going on nei. Ko emergency fo whaalawa ia, o tau mai ke tau justify. Oh, tau recontract pe ke vave, ko hiko emergency. Aki au ko me ko fin ki whakaongo ke suspect pe na collusion. A ka oficiare mo ka beneficiary, pa ia kickback e waha. To mono ia toi lalo he ha me ave. To dal ko aga foi pulore. Ko mo le ia ko wingo ke he pure kovi. Ai alu ai pa anga o ikaki au nga hanga tonu ke me ke kakai, ai au nga ke kakai o ko ga na anga na to ke kakai fonu. Oku whatu tā maki a pita whoke ngahi ta whaaki pe he hange koe na aku kamata whatala noa ki ai he potunga au koe ni hano ngahi pōre koe ia. E koe ngahi ki kauta halalahi ia oku mālohi a pita na ngahi mea whapanga lau peke whai ngahi kickback ngahi mea ofa pe he ia ke ni i kona whai. Rea he ku kau whoke e whehui koe ni he tohi tanka na mai ke whare area. Ko nei anga whe area ke whakahoko ngā ue me ngahi mea pe he o hange ko ia ku ke lava ko o whawhehui i tokon paremia. Kako tui pe mahalo ka e ku ngā katok mahena bene taha mo iai e lava pe ke ose atu ngai taimi i he mō ngau e koni ku mo whahoko e lava rewa ke o mai ngahi mea ko ia o ave ke wheitu totonu ke ave ke na asi ai ngahi isiu ko ni i homo wons na kau e ngahi mea ko ni i homo wons pe ko u mea e penina mo tok find out pe mo tol i homo huat ke mo taktapotu ngā ue. Ai ko vons ko ki mua. E man tu ne statement pa fu tu, né? Koi. Ma fa, ma ko fa fitu. Pa ko o me ne o ko vons ko ni ko tu ko me fitu. Ko ne kakato ia ngahi. Tono no ko pure kovi, eh? Ka bote ke savia i ka to ai o statement ko e vons u wa ki mo vons on no wa. Ko me ta ko fa ngai ko me ko he ahoni ka bo pe ta to fa ngai me ko me ko ta to fa ngai ahoni.
ko hono hinga ko umia ko na ma fa ha won se wa no to ko ni tau te ha o 5 won hono o atu nga hi me ke tana ka te won su la ke nga statement ka ba te wa ta ko ke lau ko nga la hita ko ta to kanga ta fai ki he lao mo nga hi me la hi abu to ye ko kai ke fai he pu ya nga no fatongia ko pule lele ai ko me ko no ku ya ko tai ni ko me ta to fanga ai ka pa na to kanga ai ama to me na to kanga fi unha fale la ke ta fi ke tai me pule ko vi ko tu si yang e mama hi he a hon ka ta to ko ma to fanga he e ke fe hui ko fi ha ko mo he lulu tai ko fi ha mau ia he pange fala la ka ko fi ha na ka ke ai he ka contract fala le ka yo mai ka contract ya ko family pe ya mo ma he ni ke ange na contract ko emergency ko nga fu fala mo ko na fa ko fala ngo fu e hai o ta to fanga he a honi e so ko ka ke ta to kana fe ko ta fatongia ke fai ai pule le pa ta fatongia ko nga fa ta sipi ka abana ta na fai pe he wa fai pa ta ko tu ka ta fu to ke tu non ta e mo atu be mande press conference reality e tu ka to tono e ko mo sio ke le ko ti ka ba ta mai ko te ta lang e ka ko le ko ti no pas ko ta ko ga ta 1.5 million na ku ai mo wa ni ko ku ya ko le ko ti ai ni ko nga ke se ta ko ke se ta ma so ma po ki anti corruption commission ki a fatongia lahi o to ta hai ku ha ke la ka pe ni pa alu ke fale le to finga e me ko ya ke sai pule lele e ko tu ha ka kai fa ya ke nga Oi. O ku to la ke kai ku na u ka pe programa he ni ku na u e ke mai ai fe hu i be ta wanga ma he ni ai no ne ha ke ta issue ku mai a ke nga ke sort out me ai ka ko di ko na ko nga hi ko nga na fa ma wanga ai komisión na ko ia tau i fa kala o tu ko la va nga komisión na ko ia o whakahoko ai unga o ko no ki pure le re como tau mo ki ai to kon premia ko ilo o se ta time ko sai be ko nga ko la ya pe u time ko na como fa ata nga platform ko social media e la va be ke to fa ya tau ala no hoko atu e tau whanonga, ko ni hala whanonga te tau ni. Ka koe ki whaos mo he ta whaaki koe ni ho mo taha miliona, taha pentolu ki he tāwhea. Ka ki whaos i pe ai koe mea ko nina mo tālaia i he press conference koe aho whalaite. Ai paanga koe ni ku mo ai koe emergency ni ku hoko i he uhalahi. Na whai koe press conference na pe mea whake pare mea malolo ne pe he na me sanga bana mo ai bana ne PHP ko lot beke on wat ka o tol pagon ko pa on wat ai re o premia malolo na me sai ke mo ai ko tokoni ki he tafea ke inasia nga fe tu ko to pe na tafea ko langa fare ko ni mo tokoni ki ai ta milion tu ko ni ko tonga ta ulo ki pe ia mo tonga ta fa ka fe nga fe tu ia na tafea be mo na tolu ko wat kita ki fa osimo ki ai ton pandemia ko ha o vakai ti ai ko va ren ko ki ngai fa tamaki o na ona to save au na save ko u la hi u ko na to si o na save na to te ilo hu vai ki fa le ko na te au ke ko to wa na ona to ria takai ba na takai mo wi he sa pa te ta lo tongo lo la ko lo si ki hu vai wa na la si ho wa ai ko ngai low lying areas ko ni tonga tapuni ko area ko risk lai ta haya ko hala va mo isle pero que ha le wa foki ki popua pa mo fanga loto me ele ko tan foki ka kai na langa ki o ka wenga ka masiva na ko la na to fa me na no funda to ta na ke vai no te ke mai ka kai mi ta ke ka ko ngawe ko ki ai e fa ta ke sabe ka ngawe ka me ti o ke ngata pe ai o to ho te me ke ka ke fale ko na vela o me se si pe fo mo e hanga no ai ko to alo to ke ngai ba hanga ke ngai fale vela pe ai pa mo ngai feito u ai e u o na me pe mo na te ta fa mo ya ki ai a ke ta miliona ko na o mai e dress e me ko ta fa pa to ka be mo emergency ko na fo me mo mi ha pa ko fi ma o ta security ngai mo to valu na o si ki an ke wa tan ke na fai ku to ala la
Pakai ke ilo na mate fi noa kai ke ave no na fi mau ke fratare na vai. Ka ko me o kai ke o mai politikia ke hilio he ngawe e puana. Popo ke fai fata tau ke ngai save a ngai tutu ni. Koi. Ko te kumahino apito ai tari koe kuke o mai. Ka te o atu pe whainga maari e koe ni. Nā kua mea kuke loto ke whama opo ke ta polokala mahi te fin. Pata toki hoko atu ha whainga maari e ka ku o atu whainga maari koe ni. Moi whama alo atu ka te koe i he taimi ko ke tuku mai polokala mahi. Koe mea maunga mautolo e puanga koe sanuari pe fogeni ke alki novema ke fili. Koe mea maunga mautolo ko hanga koe te mawala lama whai he aho nipa whai mo whai ia. Ko hika lele e kakai. Koe fuke e whai ino, tako nau campaign iena. Ka koe tui koe lea ia tau mahino koe e whainga lea pe. Ka koe ko hai koe kui he sea mo whai tutu ni. Ke ne whai mea koe tonu ke whai he taimpe koe ia pa whai ke lava le le. Ai ko mea mo whike focus ai he umea lahe koe. Kau ka alu i hapai sio whainga ta aia hapai. Pau ke awe ke ai ngau. Pau ko wawao e awe ke ai. Koe ko ewa pena walo sio ke ai. O ko walu ka atoa ke he ngai motu e koe minister au ke infrastructure mo mei teki. Ka pau lema te ke pehe koe na walu pau ke ewa ka ilia ke toa. Pa te ke tala mai. Kovi au bito ho ngau whai e koe ke tokana whangalu fua ke kakai. Ka koe mea fuke mo whai he minister ko toa pe. Ka pau ka mea toni whakaton pau ke whakaton tonu. Koe ngai mea ke tonu e whotutu le pau ke ai moi. Atau hanga tu lewa ke ka hau le lei aka mau kamatai ngai ngau e tonu wange mo whotutu le lei. Malo apito tokon paremi e bako tuk mahino apito ai whamatala koni kuke whahoko o kulawa ke ta kawa mai ngahi area lahi i he whatongia koe kuke whahoko neonga ko ta upua polokala maen ako whamalo lahi atu he taimi kuke tuku mai pia mo tala monua atu ki he ngau e whahoko o whatu tokon paremi e. Malo sa? Koe. Kainga ko whamalo lahi atu ke te mautolo i he lava koe ia ke mau kau mai mo ke maua i he polokala ma koe ni o whahoko pa mo e ki tongon paremia i he whiawhini whai whakatala noa ki ai i he whatongia ku ne fuesia ka o maa ngahi potunga au e koia ku hiliwhaki a dea ke ne hanga o tataki pa mi he aho na e kamatai o au ki novema ki taimi koia e whahoko ai Filipa mo e whadaonga pena e ongo atu ai whamatala ku ne o mai hange koia ku mo o mai he tau ngahi i pōtala no he platform oku ikai ko e polokala mai ke tau mua ke tu hake pe hakovi ha pureanga e ko ngai pureanga ko toa te ko ai hona malo hinga pe ko ai pe mo e vai anga he na fai fatongia lahi apito pe ngai me alele ina e whakahoko ka ko o hake ngai ngawe o ku wesi ai tuku hau e whonua pe mo ngawe i he lolo tongani pe ngā ki whaha ko me ai pa tau whono ngai ki mua ka ko tala monua tika te motol i ngai ngawe ko toa pe ko mo fai me apina Pafet pe ko pongpongi e hoko te tau pro. Pe mo e minister policy ai ko e programa fat fono fo o ia i taimi hoko ai ono e fiafi a pongpong ka ko e valu ko hoko ai ono e fiafi e fa hoko ai programa ka mo me a tau toki felongo aki i he programa ko ia e fiafi a pongpongi fat fono fo o pe mo e minister policy ona bo Paulo a piben piukal ka mo pouria tau toki felongo aki i ha pongpong